Lepenski vir predstavlja izuzetno značajno i po mnogo čemu jedinstveno praistorijsko nalazište. Na ovom lokalitetu izdvojena su naselja koja pripadaju ranom mezolitu od 9500. do 7500. godine pre nove ere, poznom mezolitu od 6300. do 5900. pre nove ere i ranom neolitu od 5900. do 5500. pre nove ere. Planski podizana naselja sa staništima i svetilištima trapezoidne osnove, nekropole koje ukazuju na posebne pogrebne rituale, monumentalne skulpture od kamena te brojni nalazi od kosti i kamena svedoče o tome da ovo nalazište nije bilo samo naselje, već i sakralni centar. U vreme kada je otkriven, Lepenski vir je predstavljao izolovani fenomen, a ta situacija se nije bitno promenila do danas. Za razliku od drugih delova Evrope u kojima postoje samo oskudna svedočanstva o mezolitu, na Lepenskom viru su pronađeni ostaci koji omogućavaju celovitu rekonstrukciju kulture, umetnosti i društva tog perioda. Đerdapska klisura je jedna od najinteresantnijih prirodnih čuda ne samo na samom toku Dunava, već možda i na našem kontinentu. To je mesto gde je voda svojom snagom sekla planine Srbije, kroz koje je oteklo Panonsko more pre oko 600.000 godina. Kada je reč o dužini klisure, tu podaci variraju od 90 km pa do 142 km, a sve je to uslovljeno mestima gde se računa početak i kraj klisure. Đerdapsku klisuru čini nekoliko podklisura, ali ni tu ne postoji potpuna saglasnost, ali svakako da treba izdvojiti
Veliki Kazan, Mali Kazan, najjuži deo Đerdapske klisure, širine 180 metara, Golubačka klisura, Gospođin vir, u njemu se nalazi arheološki lokalitet Lepenski vir, Donjo Milanovačka kotlina, najširi deo klisure, Oršavska kotlina i Sipska klisura duga oko 8,5 km.